Ni matuura ma Umoja Sossian, Kariobangi South na Makongeni mwena wa Embakasi kaunti-ini ya Nairobi, kuria Aikari magomeirwo ni githagathago kia mugunda uria makite nyumba ciao, kuona riu merekeire guthie hathara ya kuruta mbeca ingi niguo kugura mugunda uyu, na kwaga uguo makorwo makimomoro nyumba ciao ni kambuni ya Kiambu Dandora aria marauga nio ene mugunda uyu. Kuringana na Aikari aya magurie mugunda uyu mwaka wa 2005 kuria maheirwo title, no thutha wa ihinda gukiyumiria mundu uria waugire niwe mwene na gucoka kumatwara igoti-ini kuria mathirwo makorwo makimuriha mbeca na kwaga uguo nyumba ciao imomorwo. Tukaenda court of appeal, pia katushinda, tukaambiwa kwamba kama mnakaa kwa hiyo plot baada ya kubomolewa muende muongee na mwenyewe. Muende muongee na mwenyewe, mkisikizana basi awausie hiyo plot ndio manyumba isibomole, muendelee kujenga manyumba yenu vile mnataka. Nona thutha wao kuigwatira title ngucanio ndeigana guthira kuria riu kambuni ya Kiambu Dandora yumiritie na kuga nio ene mugunda uyu, magikinyiriria ati no nginyagia Aikari aya marihe mbeca cia mugunda uyu, na kwaga uguo makorwo makimomorerwo nyumba ciao, undu uria Aikari merumite kini makiuga gutire mbeca mekuriha kuri kambuni ino, kuona ati magurite mugunda uyu maita matatu. Aria makite kundi twa mahoya metikanie na ithui moke thini wa Temple House twaranirie nao o mundu haria akite tukamuthimira akaria ni tuthimite guothe. Members aitu tuigua ruo tondu agibaikara ta squatters mugunda-ini wao. Mugunda ni tugurite maita maingi na ni tuguriire mundu witago el support kana tureva kaja ora wokire na itinga na kiambiriria gutumomorera na tweka search tukiona title yake ĩ sawa na tukimuriha. Hindi ya mucemanio wa muthenya wa ira niguo gwetha kihonia gia thina uyu, mubunge wa Embakasi ya irathiro George Theuri ni augite ni atwarite ndeto ino mbere ya kamiti ya migunda ya bunge na gugituithanio Aikari makorwo makiriha kambuni ino niguo kwigwatira title. Guku nake munini wa county commissioner gicigo-ini giki Joseph Mwangi agiukiria utongoria wa hau kabere kuona ati nio macungiririe githagathago giki. Sisi wote ni wana model, but our 225 tunafaa kuambiwa kwao kumefika kutoka hapa mpaka hapa. Nitahakikisha kwamba wewe si certificate umepewa title, either is title ama title. Riu Aikari ni maikite ihoya kuri thirikari kumateithĩria gutuithania cira uyu, kuona ati ona kamiti ya migunda guku bururi-ini ni iremetwo kumateithia. Serikali ingefuatilia mtu amwambie sasa hao watu kwa nini uliwahusia shamba? Uliwahusia shamba na saa hii shamba iko kwa yako. Riu mwihoko wa Aikari aya ni ati ni gukugia na kihonia gia thina uyu, kuona ati riu merekeire gutigwo matari na uikaro matoi mekurora naku. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro, njitagwo Wainaiana wa Kiarie.